Hello guys, ma'am. Video sa hawdrikanda ay skincare gi matang ucharamge. First ay nasisinay se CureSkin gi gentle cleanse face washes na hanamay tatoe. Aduga makha tabasisu CureSkin gi product ngakta na sisinadoise. Face wash gi matung ani subadana CureSkin gi advanced skin clear serum. Sigi serum se sisinay. Ado sigi serum se yamna sisinaba nungay bako sana khoina lawdo oide. Maida tayo matamda yam nungay aduga koigi brighten su tawhale aduga dark spots kumba laybado adusu fat tawhale bako manghalle aduga sise tayaba loyar matungda ahum subadana aina sijinadoise sigi CureSkin gi hydration gel sise taiba matamda yamna ing lauraga koigi maida cooling effect haitare yam kana natragasu khara yaw piyebako adu taiba matamda yam nungai aduga aroibadana aina sijinaise Mineral Day Cream. Sina sunscreen na season SPF 30 PA+++ yawe ado sigise taishala matungda akoigi skin da white cast kumba pibado aduguma muk pide yam phajana blend in tawgani adune ado sida loire agi skincare se yamna quick easy and effective oiba skin care step na haitare ado myam su interest oibiragadi CureSkin se Play Store App Store animakta phangani aduga agi code pretty 100 haise se use tawbiyo mayam. Bye. Hello guys, welcome back to another video. Mayam ay sang si Hyderabad ta muk lay rebo ko. Haidi lay ba di ang kuinag lay daw natin lumi kara kakisum lak kanya ko chema nakta. Handa ko che thogli itina do changmin na bani ko. Sige video study whole video na tawra age maram de whole video taw daw su ire ta na ko haidi ko ki whole video taw budi taw Amazon gumba gi di taw do adu na tabi da ko gi sum atay atokpa gidik pa na tawdre lan su tawba irang tawba dai flat su dum tho idana ko adu dana adum pochai gum su sien do yade dana ko Amazon gum su hantak te flat matang sida mu yade bo ko adi yadi arga su yawa ko yam tappa do dai na tawe bo ko adi delay oi bo ado atay atokpa shopping app haitare akoi nupi na pamjaba akoi leisam akoi nupi na pamjaba shopping app khara di deliver tawdre Naika di taw mal khangde adi taw tar ga su yang kuina changbado maina oidana alaina oye ade akoina khangde anam mana yam tappa ade yada ba chen ba da ba daina anam bo oye aduduna hadak aina akoi che mana ga chatoini na adi Hyderabad ta chatoini na aina yumdagi order ta hawne bo ko numit hapta mo kai mo wali kanda aina order ta hawre ado aina hek yorapadasu loin leirame aduduna sise unboxing tawrake bako mathang naika se imphal hojik dum chen ba ya da bra khangtre ado aina dum sida chen bi yam thuni yawre ba ngasi chen budana hayeng gumba hangchit gumba dum yawre ba ko aduduna first ta ai naika ge se han tok charake pochai se yam ba budina te da ado sigi naika ge se just product ama khatane product se kai product na hai matam da perfume ne boko perfume se aina atangba manam nungsiba atangba manam oiba kai haitare atangba kitang khar tangba yam tangba na traga so adai manam nungsiraga koi gi chai ba kan daga thaina ba kan daga nam hobi do adumaina tawo mo pam bai se ko adugi aina chen bane ba ko do chen bai se aina full size chen bane na te sigi se mini ne ba mini haidi tang na gai lairaga kai haitare manam do aina pam dra di pamuida na ko adu aina mini sa na chen bane adu mini ni haja wani mini ji tum tange bo ko anu sida laire kitang tang bo pot ni na Naika Lux ta gila e bo ko disi hang to ye ngase kai bo kai hai bo Okay, alien na label ba? Adudugi perfume ne ko yam picture si only just 10 ml khata ne ko 2550 ne ko MRP se just for 10 ml achoba full size lai ta ga di mamando lising tara me anda lai ba ne ko adudugi hadi pamui na ko hadi tang na lai ba do kuina bui sat kani phani but manam do aina pamam draga di kana de na adudugai na acha se hana law ba ne ko do yam excited oye ai perfume se tang ba yam kan di lai se ke ko do na ye ngasi ai di perfume nam se kitang
ꯍꯩꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯪ ꯂꯥꯎꯕ ꯍꯥꯎꯒꯗꯕ ꯃꯅꯝꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯐ꯭ꯔꯨꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯌꯝ ꯕꯨꯖꯤ ꯃꯥꯔꯁꯃꯦꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯩꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯠ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯏꯖꯀꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯋꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯞꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯥꯏꯖꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯃꯁꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅꯕꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯖꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠꯀꯤ ꯃꯅꯝꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯚꯅꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯉꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯋꯤꯠ ꯚꯅꯤꯂꯥ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤ ꯄꯤꯡ ꯃꯥꯔꯁꯃꯦꯂꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯝꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯩ ꯆꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯕꯠ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯅꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯦꯀꯦꯠꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯞꯇꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯛꯁꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯆꯠꯇꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯦ ꯁꯝꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯂꯤꯛ ꯕꯦꯛ ꯍꯦꯌꯔ ꯕꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯕꯦꯕꯤ ꯍꯦꯌꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯐꯥꯖꯅꯉꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯛꯁꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯜꯂꯦ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯁ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇꯣ ꯃꯥꯜꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯠꯂꯣꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕꯅꯦ ꯐꯥꯔꯁꯀꯤꯁꯤꯅ ꯗ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯅꯔ ꯋꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ strong hold and slick finish apricot oil plus carnauba plant wax haye kaino pronounce tawba haitre adum instagram gumdasu adum adum thengnaramba yai aisu instagram da thengnabadagi aisu order tawkhibane ko sise adum phaba male ayako ado yenge ngasi di try tawaroige because aigi subject ngasi di puning deba adum haina ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ
ꯐꯕꯩꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯔꯣꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯨꯖꯤꯟꯒꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯦꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ Okay, finally here's the product. Okay. First time, here's how you uncap the headliner. Si hangtoknabay matangda utpire. Sige makumse kamaina hangdoino haibaduneba moina sigisda utlisse. Ahambada siyam like takdrusye. Adu sigise sigise lokthokpay wan. Adu smaina fajana haiduneba. Pocha dum pharamdaw male mayam dum afaba review dum good reviews dum pihaweba ko ado dum ai sam khara motla kanda sum samga tai oina puniakpodo adu kanda sizinarage aduduga sisina aduga sigi maga chenmina yo potse aduga sigisina di hat katna badunya aiba hat katna brush ne bako kom haita ado sigi mathangi product amu char age mathangi sina mathangi last packet sina savannah dagi ne Dalai kashu yam kana yamba kaino nate atargasu sum mayam sum uchani uchara ke tawbani ahan bagisina sigise top ne bako sigise top oi kibane fruit ne ba itu sigise kara floral oi fruit ni adum asli dum Yunda dum kanang hayo da tu halu suya po ida. Sumana tawi. Maye ko med yam kana phaja boy da hani yeng bagi oi di phaja de bako alo lisala kana di dum phaja do di male khangde. Aduga mathangi sina sigise karamuno yeng se white color di oire. Oh, sigisina fruit ne sisu fruit ne fruit kudang asangdi hadare sumana tawe bako fruit se kudang sumana tawe pakanda dum kitang formal oi bi type ne bako duga myam mathangi sina skirt ne bako skirt ta kamai hadare barmis man bi skirt barmis mayek man bi skirt ne sigise long skirt ne sang is mine tawe do si didum set panuai do male set panuai ni Thailand gumbi Burmese gumbi mandra ne adu de sum pam da lei ki bane mine tawe ha da lining se a full ta la di a loi bu ki yaw de bako adu khulu makha bu kumbai sang di yaw e manung da lining de sumaina ilai re aduga mathangi sina sigise accessories amu oiram do male sigise na hair clip ne okay sigise na the yarise clip neba hair clip neba sugumba chak mana bodi na te haipet mana ba mai gi ma leirame bako sumaina wasalla phabi sigumba se agi ma leirame bako yam nungai ba sai ta ra ngon da phaba ga da adu tek thokre ba kangbra adu dugi aina mu chen bane adu ma chapudi mana de adu adum haipeti mane aduga mathangi sina earring ne earring se yamna kai haizawa tare yamna nupi thoki yamna nupi oiba yen chutrek na trek tare earring ne bako earring da tu smaina ro wasai do kari ang khage la se aduga mayam last second gi production na sigise kaino ni sina pajama set ne bako pajama set ne ta sisinya ne nupi thopi this is minor rose okay ma'am ye
Furitna sida leire aduduga sigi khongrao siga haidi pen siga set neba pajama set neba ko pise cotton di nate adu kitang stretchable oye aduduga paye aduduga tumba gumba yumda lebe yo yamna ing lawaga ing lawa makti lawa but pabani na ko adum set padi nungai dawdi male aduga ma'am last ki production asisina bag neba ko aina mamangda savannah dagi aina bag amu order tawe adu so hapet leather pure leather budi na table somehow leather gi type tawraga ama yan ama leibo ko adu ama su leigre adu duga sisna adu maktina te sisna mu kitang ama aina mamangda leibduna kitang angang gi type kitang kai ga tawe adu sigisna adum tote bag ki type ko adum pochai dum hapaga yan ba yare smaina simple oiraga dum masa suna ga phajaye magi material se kitang shiny oye aduga yam kana su thade adum khara patak tawe yam kana ekta good quality du dinate dana ko apong price ni na but adum khara pochai hapa puthok pusin gi dum yai kasu kaide ado sine ado loire ngasi gi hol sista loire ado yam kan interesting oiba video budi natre ado myamna loire phabu yimbi bagi thaga chari myamna nungshi biduna like subscribe to biramo